de omo na form no omo ye adwuma na when na lecture bi ono so kire amanyosem political science e wo Pentecost University Dr. Christopher Mpedu ye busa no one was say eye Prince Muhammad campaign team no wo hwe ne campaign team no a wo mu jino omo na so ono kratum so omo ovem na mo so wo bo no kokko enye campaign team a wo be adwane afefesem ne yedi wini abato o woni ma won kobusa MPP fo won kobusa se adwan kora no won che fear delegates ento kofa campaign team akase fo no ne ade na abeje fancy a delegates no be kire wo bibi nti ene wonya no so enka ho Omuna is very, very qualified people. Me share juma edasha carefully no wa select wo musne be ya o metimi aboa the campaign ama wetimi edin konim ewo NDC about to omkoto national delegates no enti o share the qualification now the experiences omuwa I think say wa share wo metimi aboa no now between a Jumano so I'm waiting I think we're to me I gather around him people to me abuano but whether any pay so a nipa delegates no they appreciate and I don't say I'm nothing altogether because it's one thing so we put it together a very good team and I'm nothing of winning so Dr. Mpedu actually of Pentecost University I won any manyosem kira manyosem honum political science no kire mu say enye winning no any campaign team gaganto a wobetie eno ne adwuma wobe no e wo form yanto ansem no so abusia ye to atesi anga Kasiebo no so na mampani mama asem ya ne eda so wom we o na mumfimfiri mantam ya chese nto abo no wo na ne mampani da ka ne say mo amosi no ani nkunimu na agro ne fem na ne ebehu no wo so de wonti se dogo bi no abe o ne campaign and washase en ntu nipa kro so obedi akira de akira bi na ne nkona wodu mumfimfiri mantam asem ode atudwa ne say enamamu a ekoso e wose na no wote wonomo de wokoti ane se Ghana free senior high school akwada bi abeko suku nju aso chese yenyi obi ahwe famekwa wo bo se ka so oni ene mpanimfo ye ebi a na ye afedi ye toa so ane eba ne se double track brofofo frasa ba ne mampani ma eka ne se double track system ye aban yi se wo ye no wo se we de nyansa frɛ ni se nyansa kokura ebinim aban no anwene mu yie ene wo fiti prekopa so double track enkwada bi nko red go green traffic light so green and so ko gold tina fie wase akwada bi obetina fie enam mako aduana ba ko ansa no akọ school no sa akwada no ye ne den wo bebon eti aban ye so obeti afutu na ye nsache wo double track no mu double track yen to assume we just finished vacation children have been at home for nearly 3 months. It's time to go to school. You say you have to stay at home for another 41 days and let your friends go. After 41 days, they will come home and sit down. Then you also go for 41 days. And classroom. And that is because the young people, they don't listen to advice. We feel that when the media and to for one tea. Or Sunday, them National Stakeholders Conference. Yeah, I was wrong. One plan I do tea. You. And quite. On Opansankwe. Enu na efansam koi mampani da chese MPP aban yo tishu afutu wo ka bibia wo musi buku sho mo motoam wo mo de wo ntie obia na niema nwonwona sese wo so we mu ana de agu wo nu fa ase ya eniema nkoye na wo to ane nsem so no pani se enkachi wo se aban ya wote so mampani na nado dankwa kufu ado so e krado so beti afutu a wo so oni so wonami chese plans eguni trimo bebre bra Obama plans na dia adwuma. Free compulsory universal basic education. What the 15 years no yen. Rollins no shade or shall say and a conform betuado. Conform no launch free compulsory universal basic education. Now obi there oba also within 3 years may free SHS. Enti Ghana sikeni na e the atom e the free SHS. Sika e wode ye de share ekredwumam sika e wode ye de share industry. Send be ya enkoda ni wo free school a obenye adwuma aye no. Most of them sikeni na at the Bayer free SHS. And for any year free SHS, no other na if you when you jumanye. On classroom. And the idea, near Canada, Sayaba Bemua 2021. Your best friend National Stakeholders Conference on free SHS. Your best friend Awofo, your best friend teacher and penny for today. Professor Yanka na Professor Ahimu na Minya Abana Obon Paimai. The best friend Abinfo, near fair political parties.
ya fe teacher for obia ya metrase ne person free SHS no na ya fe bibia entutu ye Mampani dada John Dramani Mahama na echire mosa benfun woni wo be yedma Professor Yanka so we so ka ho ne ekwoso nei no Professor Yanka wodi mu akotene dendenden mampani dada so wo ba obesa age na dwen na wasa dia ye free senior high school yanto Kasiebo nto ade enko nsefo fro emuti Adom ane enhira 104.5 ye ko ensefo fro so ye ro amate ame de obi anim se papa ye fa no yi enkofo bo se pass wo mecheche enkofo sense Ghana ha enkofo de yesika che ya na no enura sei ye nua me enhira 104.5 de betu dwa se abanti e bi okowi a dasbin bola chance wo keme ye na tumfie mienu na enkofo se how anom se how sen samra ne yade adwuma na mate ame du etwo enkofo arere cash akasie ye choro di statement ekofie kodu ire okra de sole we de kafra sabe so ho no okọ ya de obeyo what as wo bi di kasie pa viet no age yetoko na wo bi akọwia border chance anebu okra ayi won se kete obi board ya betem no akofa banche utum sa so masi kom na de no na so yedna kwa kotum na jeri hoyi Ghana for taxpayer for sika shopia uti dwomu a unya wo se esikra ne aba yese beji ticket ena keme emwe tiemwe si amageni ageni asande akoto gare ade amanipa no wo prison wa mo sandi na we na lawyer bia wabne pa lawyer Martin Pebu wo se ebe ya ban wonyai ayi atetate se ne nya no wani de bia ban so wo ye justice wo ma justice delivery wo ma tenten ya man krofo nya bi so ho akade no wo mfa ma apomode adwuma no ayi wo de sen atemu adwuma no da ento wase akade mfa mom ticho ne fa ehwe criminal cases no ana criminal justice system no wo mo na de krofo kotumu no enti ye ne sa nka betimi aboa man krofo e de wo ma sembe kokoto enum ne wo mo kra wase ye hwehwemu na ka etumi kwache wo mu no ye betimi ache wo mo bra esefata so ne ye de wo mbefa mra kwa so nyese to de bi esansa njutwemu no kra ye ntumi nya ni yie enti ye ni ba ne bedu court kra se adanse ni ho nipa no nko tran ba bi nso na bi abere mu no na bone na de waye yetie lawyer Matthew Pebu pretty no kana ye yi to us en fambo criminal justice home by no and no so that's why it's causing this because from February no and now even at the time of mantini Efya Matinami do juma kura nipa the grey kan say hey mo hwe na mo mani ni ehia akade ni ehia ni na se de be ya ni juma be koso nipa the grey kan o ko search on the internet ni ehia o be hu sa man fu di kan say an hwe ya da chin say chasemi e di assembly brand because we be na yaka sike ni ho say atia emuye but the person they can be do say by age 9 kasa ni so no kwa ni ho no ozia lawyer 300 enti lawyer Martin Pebu and wacheche nsemu fa said ya atemu adwuma no enya akade ese na efata enu ti asem kra ba so ombetimi enya akade ahwehwemu ekosi ase no waya no wadi bone ana wadi wo mani skade no befa fa kwaso no afa no wadi na mo hia ni bi otini ba bia on de woni skade befa lawyer ana kra no wo lawyer kra na legal aid kra ko won mani ami wo case ana wiyi say no miensa ye be ye no Adom TV wo be hunu nkrofo a wo mutimi wo case ana so bi wo case pa so beba no wo man lawyer say mitumi ntwea o na ze wedi ani afama nyame obi an kokko ahye be no akobo ni pandua no wakunu sanse papa nya wi abone nya hwe adan ani ebe santi we ni ebo ye mmade se wo so fa be de kira won na won wo hwe ayi amane bon samse we apayo sagide ya ne be twetwe komo panyi jitu mu so won ye be kasa no hwe ba bi akade ne wo na ya bomu a fa de bedu studio a papa ni phone de pin ani wo chena ye be to aso na fa ye de no so ato aso nti we de ansem asisie no ye to aso abusafo ye kwasi kasemu na wo mayi sika kura bia Kasiebo Bank of Ghana mpanimfo wo hwe ne afi wonmu aya ne tsunami kase pa na asie wo mayi sika kura bia wudom woni a na nko ya advert mpanimfo bo wabaso Bank of the Year no ade abaso bode wonum nyina de da fam wo na Bank of Ghana kiremu se sa wokọ wo nwumamu a sa ne woda na di abonten no wuwura wonum botomu a hunim sika nim no ye dede sa anti yakeka bia bomu ama nei bank Kasiebo consolidated bank na ye adwuma na sa nhihye ya Bank of Ghana for ye men's gold for the say ya say ekonkonwo ye nyawo ebehwanwo ye nyawo ye nhwanwo ne men's gold so mo de wo mo ntena ase mie mfa bo se nwa mmobọ tata eti court en woko na Bank of Ghana woni sake mpanimfo wode wakogina won wa kire mu senti a ewo mu anu wode bia batum nu wagu anim ase kakra ewo mu anu wagya bom ya ne pani bia wakwada pa fa sikasa
asem owura Mike anan ane na twetwe nkomo ne yabisa nse papa men's gold court ye a wo kure no de na ebe firi mu aba ya de a chese kwa wo kwe ye beboa wo na asem wo papa say men's gold fo wonko beboa wo papa Yabeto no so ne aba bank de no so men's gold de ese sika ne beba na asa ama wa wudu sika akoto adzemini aba ma bi na chese wa no wa we so obekọ akodu sika na nsanka yanko ahwe ehwa aye amanebo ho nsem so yera piles henam ayi hagide ayo so afa be de kira woda so ye no ano honorable ewie good afternoon. Good afternoon. Honorable ayi wedi asemi na kire ya dwene ne e ba wa lawyer fo akese ka se won se matiam ndu na wotwen waso se mra ko de be ya adwuma kra no ase hyede ni ho ena afezi so akande de be ya adwuma ko ye nhwemu ya che nkrofo se de Ghana fo hwe kwan no na nado de hye nkrofo bo ne no so ma enti ebusa akande no e wo hemu de ama no ana se afa na ebeko yo minya Midday ne di kama minchia na minchia etifonyina na minka nsisi dia se Akandia was Office of the Special Prosecutor in Zambeka a year budgetary allocation, both in goods and services, any capex, capital expenditure, through the vehicle of Office of Government Machinery. Near SSA was buying from Office of the Special Prosecutor, Yediamano. Na Office of the Special Prosecutor, so no. Yenim se wahye na dwuma ase emano ho mada legislation no ewo ho it's an act of parliament ewumu se ehun behia se yebenya subsidiary legislation LI enu ho adwuma metumi asesu di aka chew se empenyefo edi hu dwuma papa ora Matinami do special prosecutor nankata ebetumi de ade anse se ono ankasa kra eka ho a ye di ehun adwuma no ono ankasa ameki inputs adwuma no akwanimu bebre na arishe mu ewo ho se mashi bedwemu efo every ahomje mu ba edibeko na ye di ho adwuma ntentem energy sem say hello Penny. Hello. I'm say phone me pe Franco dia abrel because na say ekofom na asan basru bi sa fluctuate. Oh kafra fa chemi. Ai but opani empacho o ka se mo de niam na mama tia mi do a unim se papa no mpetro we ya no oba betoto mo de ma ne da ben ene na me no ka se na mo de ma no na say na wotwe ya no be ka se e fa ma no e na airline no so ne sanka ntia niam mienu number 1 yewe niam na so mo de ama no mo de ma da ben Sister Pacho ni aye kanu otie niam atina me do nkasa kana emi se ni focus no ewo human resources so bebre ewo mu se enya onunkwa na ewo Office of the Special Prosecutor no say or one deputy board wa odibeye juma enu so yadi ho juma bebia omobeye juma office space Ministry of Works and Housing penyufo abemu ya pepe papa amaomo nkonwani enema omodibeye juma nyina benimse nkomodia koso bebre ehyen aye lorry opani agide honorable dia mesra wa anya se metwa wa no so opani wo so ohia investigators se wa onim criminal prosecution say ye the investigators na ye ansana ya prefer charges ya the charges anakwa adu ni bonipa no a ya ba be se evidence na ya de be attach charges so anakwa adu betimi agina wo court the American ni be ka say whether it will stick or not no motumi a prefer na na court ye ne court o say on pese obekọ court na afia say oh ade no kra wait bi anim na ye kro ya san file nolly prosecutor the prosecutor for you know way case no case into on penisa into investigators are on benya solid evidence no e we adwene eno mini we adwene na se obi si akande no se ye nchechire mu yi a obebefu akonya obeti suko onipi computer de be yedwuma ko onipi sika o de be dwuma onipi eno ntina me chechire mu se akande no human resource e wo ho na financial resource another material resources so e wo ho enti no ye ma ye confuse no say akande a ye material a odi be di dwuma no enu na onipi na human resource no onu ankasa ne kasa mo no
or the two just say Nancy and woman investigators be. A treasure investigators no yedi bi amano. Na aban employment no wa wonim say hihye e na da ho. Ontumi sorry prekope. E was say advertisement honorable where the I say bro for now can you I will catch you so I say bro for now okay honorable says our bro video wa unu abema deputy AG say in the coming days one of the resources beko it is all case I bind the no na ye be advert any idea say muni we nyina dada campaign and no mo share bosabu the independent special prosecutor beba mo kan kase sa obi aso de ni ratio say kwofo di Ghana fo sika che nti mba cheche wo mu we second year mu na mu nche one person one single sama kwa monche no to open uka safe number ya advert ya nti enjo advert ngosi 2020 me kan sa me chechire mu se processes na wo ho enu nti na deputy attorney general chechire mu kire wo se enche nia ohia no ni sabeka yentumi nsori prekupe na se bi Mr. Yenim se adwuma yi wo bo adwuma no pa uye madam fu na ma fro se besin na koye adwuma wo special prosecutor's office nyesa na eye no sisi da ho a wo se ye faso na enfandi adwuma na me hye wo bo se enya de a ya dwene enni ho ya dwene e wo ho pa onu akasa agi ato mu se kakra nia nka ohia even in the realm of nisa ani honorable mama na wase papa o de yen fesi anum se ye brani ti ade o ye bedo musuko Yakobon ye Adom Monday e wo bani ni issue so ne ahweda ambachi obi sanse nkofo bebre hwe kwan san pa se nkofo di o man ni sika kan Ghana fo bebre hu se nkofo age o mo gas ya fine ebi di bia toto dan ebi akotena broche ni ade na mba ye se ye advert ya da benda ti yanko men's gold no so no so ye sika sem ne Bank of Ghana se semi so ayi busia men's gold ani e wo mu ni ye kan ne se na men's gold mpanimfo se Bank of Ghana fo ne for wogu anim ase wadwuma aboye no wode na mumfa godu nto na ma mumfa sika nto anka kra wadwuma no wogu no eti wode wo kokoto na panina wakwada sika se mu Michael anan kire mu se men's gold for kwampa no wafa so no se o mun kokoto vi se sa wuye sika dwuma nipa di avrehemu se woni avrehemu wo mu a wonfa ni sika mra wo se fato wo eti ni empanimfo ye enne bo ka we china bo ka we anwe ya bode sa men's gold eni ban se bo Ghana nyina no wobegunu no wase Bank of Ghana de wadwuma wo mo ye omudi o ye clinic banking sector no wase egumum en wogu no ni gidi se BOG mama no kwan se oni banks yi okoko hwehwe mo books enti yenti hom asem enye nyama asisi a se me no omukọ ho a ye ni wayi usika dia mmobi no na chese ujino de se sika no on the best ye on funding for embus kana on this sika no and sika no so the be adwuma ma fa so aba ho ama wanya enti se obi ewo kwan bi so ka che se nipa no onye trustworthy ni kwan se sa nipa ye business all ye na chese ni fapi manga sanga ewo sa adwuma no mo wa ye fi ho enti se men's good see Bank of Ghana nya waye ananya sec ayana ahana ayampa ebehano because the credibility has been questioned in this house. Uber close banks ni financial institutional and so when na bra omujina omunaso omubetumi a close down and ye bra omuwo in distress and I will close it back. Now omuwo distress there the wisest thing I say when you say when you free distress me na free. So we will close your down. Now close your and it is double slap on the banks and our financial sector. No? Because not to me catch or on authority say there is one particular bank today they are almost on their knees. So say almost collapse by next week they are not just inquire. And Ora Michael no na paniam na nso wono mo awoche se wukọ US ne amanhudu obi so afimpinu ene nwotwe ne enkesi wono mo crisis sikasem no wose mpanimfo di nyansa ena yes adwuma no eti se Bank of Ghana fo ebia ese no wani so biri won hu se ne wosi aye niema wonko hia na abotire mu se bank ni bi won niema nkoyi a kokoam wone won fa ho adwen ni gidi se BOG mama no kwan se oni banks yi okoko hwehwe mo books enti yenti hom asem enye
Niama Asisia, Semino, Omukoha, Yanim Niasi, and Tisan Omukoho in that same grounds and premise. Namuko Tinaho, SCC, appointee administrators, any official administrators, Niama, not without the public knowing. Omunya the Amubaya shares car na Pubema Bank no ato aselini illiquid assets na liabilities amankrofo ato the sky ko share bank mari vampi bank na those same directors no what to near yomo free hoboko obiya nti wasem wasiesi bank na wie no now did say director bi amfamra kwan so anya bibia na ho dina kogina mrani nenso unya na breko a unsiesie bank no baby yenye mesa Ora Michael Ananya kwada pa fasika samudabusu yankwa homa so ene men's gold mpanimfo ahye bosa wo abusika da ho bia no bosumi o botombe yema wo kwa dividend o sesika wose yede ma ensi ho ne awo no yede be ma ho yensantwani a wa homa so ne anopa tutututututu ene wo kwa ho no mo emefa nansi e wa homa no so emefa hello emefa yeah, hello. Na me fa to asoma ye. Wo kodu men's gold for wonom no dia na ekoso. Mom ye bedru ha anopa no na nipa bebre ehyem wo ha mo pese mo ti announcement na nura say so mo brand no meje mo dividends ni no. Am papa anopa tutu se bi 7 o'clock 6 nyina na se ha ye man ko for twen say o me de o me bie shop gate no na around 10:30 and a manager no PA and no car sesi no it means so bia ngofo no megu ho nyina no nyina sika ma mo sisi a enti no wow usika no ebe mature say within 5th to 10th August no wo date say wo beje wow wo date say from 20th to 25th no also wo da wo baba beje wo die enti sisi a me no wo ka say die nipa bebre say that engu hasa because o metimi aso ebi nipa bebre no omo problems na omo ti omo ho ase a omo dani omo ho a omo kofie but sisi ano mate e ma me ba ko ase a me ni nshin komo kakra ma me da ba joy Adom FM so na sambe na oba ha say e na de no maka show me bedru ya no 7 o'clock anopa na me ba e de o maka na kese e beji esika on the 3rd September any 21st September na e ba e de o maka ko sia me say 3rd de na imagine on the 12th na September 21st de na de eno de na problem na bench o man first kana anya adwuma e tie no de ahyeagu eno nko na yate but 3rd de na de o ma say next 2 weeks yamla na yemeti na me gidi say e banso yen sabeka because ene enkofo oje wo mo de omo time no eso ne dodo na wa na eji wo mo de ne but ye pesi ehun se de nche ye wa no omo ka so betu ya accounts but ye accounts na me say bank na ye save wo bank na fancy ye it dodo na se omo de omo sak ekan I da omo accounts mo makoyi but ye de na ntum tie pesi no na ye tie ansa na ye fienti ne wa enya thank you. How long now when the men's gold wa invest o? Me ni o ma ye juma 6 months ni. 6 months ni. Ahe na odi 2 ma, ahe na onya month. A month Midday 1 billion bedroom starting. It's a ten am sandi 240 bedroom. It's 1 billion a month be o ma me 100 million. And a 200 no month be a 24 million. Who are a shame of company ni? Oh, me wa shame because konfua enka 6 months me buy no enka na ada bebem but month bi aso in ba meji misika machi wa haye 1 hour na me saka me 100 million na me ko de bi 6 months meji 124 million month bi am meji 124 million omo na ada me da etimi didi say en some na aba no oso woni nyina bia bibia ba kama etimi de bi nsuro Miss Robbie be our actually. Miss
institution I would say no nipa bebe no mo go ha say the same thing and omo ka nipa bebre in fact abanti aba kwa me ne twem komo o ka tell me say first ni no kwa we jana adwuma san say sika na onya no first okoye adwuma 500 Ghana na etua no so ne ba bia sisi anso de 300 million months no aba beje enti eno no hu say fa so hu say obetna obeka so okoye adwuma enti nipa bebre wa ha say no omo nyina omo arehwem ewo men's gold company ni mu na kire say obi anshuro ba kokora anshuro bien so omunyina e ware se mo papa ni mu se bibia o se sunsun nyina atanation to munim se bibia de ye den a on benyo musika me ana wase abusua yensantwani emefa Nancy Jiradozi ene yetene nka no akukuduro papa Efya out maame no wo se bosome ne so okwaje sen 100 and something 120 just 12,000 1 billion no de to ho no nti ebi be gya adwuma no wakwaje bibia nsi akire I can't hear. Yanto Kasiebo Zuti Adom 106.3 FM Nisha 104.5 Okumasi was said to do a Bolivar. Now, where you bright international schools, ya just say, one more one could our basic schools now, one more in every primary JHS, nay, SHS. Now do SHS on a one of granny chama to say yes. Could grant to be school now, grant chase any Atimota Crown Fan. One more A1, sir. From Nankodano, one more a gold track and a fan cranny could go on. Akra TV kra bia ba benyem no X-Men dietary supplements memedru mo ding go in wo gira na so tremendous de ema de na no so tight heavens mosquito coil would spray fie na once na chom ni nyina ya pam wo nyina ne kwa top taste wo be hu se ho nwan no afin ani e banku no abetia no wo didi wo jete wo sute mu wo de hwenkwan no to say yes ho ye neat ankasa vitamin ke we de obubo bi sa so ya enti suro bi ani akire se konya ayi cholesterol anade de forget kra tabia so de biewuyam na ne wotumi adidi pa busande dosi aduane a wodi abeti asa otaw nyina ni dosi a wonnom tabia no ma ne tro ma che obiti wo wiewie ni nyina hu say yes Osons Gripe Water enkra na wo mo ade Frago Trade Enterprise ade phone papa iPad laptops na de university for ne ade nyina o ma ye yie a wo mu sua de nyina ni nyina se Franco Adarumenti obie ni won ma fe na wo ko se booksu wo ko kan na enkra wo primary kwa be na ne bag setie ni obiti na kura na chikura wonyini kura so na ni sisi ebu yanto asem no so ene enko ensem a akamunamum bra Tommy mesi bra Tommy adwumaso de edin o brade ya no befom atamo se ye na esre no ekomini yanto aso ate bra Tony wo ayi magazine kumase usu dimpa magazine for di ni mo ne ankamagimi na unso waje so anka masai ayi for magazine for echiam nyina ate mammo ani adwuma ya to aso akọ body sen ayi sa langas yo se hwan ne fo yi ho a se won madam nti obi akoto asase kra no wo sure yi sa ankrofo na minister abontre ne aka kire wo mu se wotafre na betwe se de etie bia wo do mbatum wo se na se de ayi langas for tete nkrofo a we ya wo mu se obi akoto na asase kra na nkrofo twe ho man so se ama nkrofo de ayem hihye no ade na nam kromu a se obi kro kuteri sika kra na okoto asase wo suro so obekọ akoto asase na ade ya wa hwe ya na nkrofo ya ba beto asere so ama wom de asem ade aba no so nti opani ne kokobo de ba ne sem efiri na kro wa ebechi wo sa wo ye ilangade na wudi nyamra sam ne bone no wo se emra tia nti wo bedem pa wo so fa be de kire ya won na hwensa ase ne fama gudie hu sam so ye ra benito wo su bio na de asem tu dwase wom ne court for no ya de nyina akwa se wa nam wo kra de nya fie num wo bedem 5 years na wa ukọ na akoda adwonso ho na ba na ba say yes wo be hu pass wo hia pa na Ghana ha wo ti abonten kra wo nyi wadua ni di kra etisen na abekọ akodemu a ho ahwane na ebeto yera benito bi okokobo de ma eno no yetie no land bill ye wi ya na parliament pass ya eba abehye adwumtuma na wo moye ni mokina se de ebe ya bibi ebe ye bi e fa asase ho no embre nyina ne nhihye pa ya de be ya eba abebo eye nsase ya yeton a etimi ton ma nipa mienu miensa no eba ba besi ne ho kwa efise se wo Ghana ni no ana wo na wo no wato asase kura ntere bia ntimi nkoso a na ne obi ofiri amanoni a wo be investment so ono so eba amana ye illegal so wo be fa landguard se landguard ne kura ne your punishment e wo mu a ye dia shim
Dr. Benito Usubio eya so afa be de kire ya won na hwe asase ne fa magudi ehun sem so no de kokobode ba no se enye wolanga so kwa na abekwa kodem 5 years yo wo asase wura no anase mo amotwe asase no ho manso no a ukofa alanga no so bedem tudie na why steady pa so koto asase na fe de okwakodem no next time uhunu panyina abeje ne bag adan na mama asase ho manso ado so saa ye wura no ache bio se asoya no kura ne survey afo no me ade nyina so ye hyehyɛ se wo mo do mo aba be kan wo ye wo mo ye ayi enkrata bi afi wo mo be check be bi asase bi se de asese lab 2 no nti ye de computer GPS na check asase bia ne four corners no sa no be ye no president na won na da GHIS ano kwazo huababu and wo pani no ekire mu se aban ne mpanifo nyina ye se wo ye flagship program a se bi mada when de dikan ya mbe ye ne wo mo sre pa so se wo mo de mra no ba parliament ya wo mo nya sakra bi ade wo ye chu obi langa ne de ba court pe bedina semtem. The Ghana Institute of Surveyors is ever ready to partner governments in its programs in the provision of dams for our farming communities, construction of factories in our districts, and road and railway construction. Asase no a ewo ho no wo mbenya bie no de ama aban panifo ne de aye ye ne ma wodo a esese ye de eye na ma me fa asem wo se nto aso wunim se mkope bia be de ne mbeye de na mo se de panifo kan wiase wo bia ne wono ma je se wo ye kwadwefo je se nipa maako bia wo mo de ne abua no wo mmogem na wo bi koye adwuma bam Robert fo bia to agudo so ma crack yo na crack kura ne sika yesen so mo nim se koko tobere no aso ya je se wo ye adwuma PBC a waji koko skanti crack are amponsa wo makoto ase no so ase mfosu abro papa ya sa de se kan ne ade atwatwa no de aka ho anwumre no wotwe o ade akran san ene se je se abantie so wo tiri ba bia amroba fo de hammer ene print bar no ye kotokuro no ne ade abeto ase de so hey scan wen kokos scan no so kokos scan hey shut up wa no amroba fo ade mu wo mabai wo mkuta etuo no ne ade ahweye na wanko kasa yie pe wo mu so mu ade wo mbeye wo no wa yakura na je se wadwo so ho kra so ma nkuwa nti wo ya na ne wotam kakra na wo no anu de ma wo mu no se na me de ma ye den wo say keep quiet I just wo ma bro no amaja wo na kosem abeto posifo anim na posifo guso a wo mu ye den de se de ba wo betimi akwakoche enkrofo nyina na emra ne wo mu adie wo mu chese papa no tese wa ye mre nti wo mba ye na na wo so wo de no ko ayasa bia na doctor fo hwe ne kakra pese da matum so ye bue ba force boom wa loko dan no ma loko no key dem I'm the force ni patu kratuo no sekan ni kontima so fam taki attack ska ho nyina ibra ese ebeku tese omo ba me so force me bibi enyeye so me mu na eduade omo de bomi tim na sekan na ma mitim atwitwa no omo akekire ma no the tape na me nsanso ya kanso akekire ne me nan timi nya fi ni moja afei asama ba ko kan se uni 100 million wa ha ase me ni bi ya me ba pension kura che ti mo afra ne bibia me ni fi wa ha ose ha ne wa first ka bia wo ho amade bekum o ma bogura bedroom scam de ko ye 9 million no ma fa that is 900 Ghana no ma yi tape me yi disk bi decoder o ma fa na je se o ma yi ne ma e wo dem ho nyina openi amponsan wo na kosem etudwa no openi amponsan wo no a wo mu di na wuo no na ne yire ewo ho na ne yire susu boy wo baaye said wo betu di kurukura na ne yam di ni wuom se ei enkrofo edi ni kuna bro na chese wo se nyankopon pa na di wo bema no ne ho afofia ne enkrofo yi ni kuna de mo mu di na wu matwa so o tu ese na no mata se mo buyen o mo tu se ne su mo de mo di ni ni ba ko kan betiem no mata se mo bu me o mo bu me na me ya ba se ni ngani ni ku na mo se fo an tun ti ne obo na de se ka bo ni ku na ho ma ni na ho nyina da moja bu me ama me ni ba ai na da moja na ti ti e bu ya wi na mo ti se se bu ye ti ne se bu ne ti ni ko sa bu ti se ne na e ti ye locations mo di se ya me ni na e ko ba ye ni du mu ye na mo for life ni
enti maami wo kru ana ama best for akwa to ahye ne so a wono kredi bi be kan wono wode na kosam to yenu abema Afreda mo animu no na yebebo mode apeposifo ne ahwe so wo bo mo se mode se wo be chinkrofo no na sanse we de ya pa wo buru nipa na bra ni sun enso yento ansem no so tesia ngasa Kasiebo Adom 106.3 FM so Asante Mantamishra 104.5 FM Kasiebo na etwagu ya shimi live so e wo Facebook ana ya Adom 106.3 FM Facebook ubetumi ahwe wo hono na abudisemo ane ewom yi Asante Mantamafija senra ya anti asempa wo abire beto odwase sukuu niaba mu aya chese wo fa na ye business student afija secondary school nipa bi de sekan twotwotwo abantie no yakum ne ya 18 years there kagye aprosi for ye wo afija se kiremo se asem no asi no wakase bo jamu a enye ye eti wo te wo hu agumu nipa bodi se nyambransem no wo se ba bi o hye bia free sabri kokwan bi e wo so ofa so no wo kire wo no wonumu ebe so wo pa achi no wahwe ede wo afamra kwa so enra setiefo be kaye a wo premtwe be Kasiebo mu se ya ne ebo mamane se bo afija se ba mu abako ya nka wo wie suku ani o ne braso ya nka wo so wo wie suku akwada yi nka bi nhye mu se ya konfutachi am se ya yifo wonum akwatwe sika ne yem so wakum no aposifo se wonya amane nka enura anwumre no be no so ne fana yenya ntie se bibisa si osku mu na complain no chese nipa na wo sika na omunim ntina si to na mo ekwohwe nti ye kwaye ne die nya ne se eye school for me no a omu nyina wo mo fana ye ba ko ye fe no Derek Ejeyi Emmanuel onu na se bi ofri mu ofie be edunwotwe ene na yon kwa ye fe no Obendo Grass a onu ofie be dunson omu ye madwe se omoko ekohwe ball nti omu brief etra school no wall no ena omkoye nti omu du abefo bi so wo wall na chi ebra oni hwe ntunkum so kura efre ntunkum so kwana so ena mranti mienu ebobo pin wo mo ka che omo se omo mfa ne ma wo mo hombra nti na Douglas no de owo 2 cities pa o de kodi hwe ball no ena no oyi 2 cities de ma wo na ajenu no no wo mobile phone ena sika no se ono de omfa wo nti ho no ena omo ne no so mo force ajenu na ba ku yi bibi na o de ewo abrawo sema sukufo a wonu mu kwahwe maachi ya chese me dame ho aba ene sa abantie yade akum no na prosifo mpanimfo ba bia wasem yi wode aduro ene ne aka hu bia ne yebeto aso anwumre naked Kasiebo mu ne de abremo abusha yentoa Kasiebo no so na yenkwa yanim na munafo mantamu na ya kuren abrabosam afiri wonom so aba akyem se papa bi emfie aduowotwe ene wadie papa isi wo susu se ne ye ya wadi mfie aduonum ene akyire wone aba mu aketo 32 years atwempna eti papa wonu ankasa ne fie a wasie no watwagya tum nipa ati fie wonom se mwanyo enko wo hye wonyina na nso wadie twedi ampo adi wo mwafofia masabri ya meka se sunyane enkwaben nofo ena asemisi ye na wo ba ni kunu se wo susu se wo twempna enti nko wo hye na hye fie ofo nyina no yentie na asem na metukara se bepa ameya no se bebia no na oni dia tem kasa sa di se ngoda nko ara pese o se memene so hu na mo se sa dia de mamena da hunti na me da fufuro ewo ho nti ya papa no so de huta na wasi para so a onam oko so kwan so a oko ben mi de ko de na okakoto de de mu se ne wa ya de bi de ma kwa se be ko ta de ska ba se be ko ta de mra no di ma hu de kro mi ya se wa ba abadi fe firi no we be no ndi de so ma de nyin se bi a ja bi ara yusa de mu ya se baba ko so oko school na ma ya de so ni na wako ni ya se ai ja apie wo soro na ai da ni ja se ya apie wo soro sa no na me ti kona he ye be ni ho a ye na wuce na ye kun eno twene wa Asante na chese enka ni kunu hyi wo ni fie wofo nyina yese dan ye hyemu nso nipa wo fie onye nipa kuma ena nka papa wo hyi wo mu nyina na wo baba ko no so ati fie ono mo enu adwa wo se wo nso ne wo hu ye nie ne meka ne so ye ne ma nyina mo ne ma nyina hye me so me fie ho bi me ne me ma nkla me nsa onfo mo ka me ho ma ye nnan ai wo ha ma me tie mu se
James, no me ye wo dey ni sisi me man ho amon makusi. So ka ofre me say sister Adwe, ja Sofia ho no. Ye piefili ye dem ho me twinkla na ye pie ye na ne dane to ye dem. Enu adwa no na abanti a wadi mfie 32 o ena papa wadi 80 si wone ne yira wadi 50 bibi twemp na abanti eni din dia me yawo adu ene ebisa na me yadu se ya dabi gas ye bu wo sunwan no wono so obefa obi anya maami no obefa nti papa no wonim ne ha no no anya ya bi amfa se maama na wana me ka se maama na ene case mi sie na me ye follow up am na me die mu na fa se wa start sa ena ho ya start sa and just you see conference and that was a new Adom Francis CID for no back on a police case now, so now I'm leading the everything. So I'm almost my mom 50 years. Now only my mini dear Groby and Nicola Wawa no. Ba, he's not the sitter, our hospital. So you'll be a mayor, I declare a rough young guy, like I say, make me know my way 80 years in the year action plan. No, I can't do that. No, there's no way I can do that. Bishop Mati Abemu Edu, watch us every 30 years and Musisi was hospital administrator, was one name 50 years a train, Papa 80 years a year was his asking with the 1 years as well. Papa no one can send fee jealousy while she be. Jim FM. Ya to Kasiebo nso konsefo for so nim say awo emu ohu pa ya so na edru wa wo ba bia ntwetwe ne ya bibi mamu ade no osuro sanse na akwa yesi wo wuo ne nkwankwa nta no akwa gina no so wo kwa aman awo makwa omanim sa America nom ne Europe ya wo bi kwa wo kura wo nsuro dan no anu asan ba sanse nyade a bibia beto wo ye behwe wa mwa wo afa ho afa oba operation kura be ye wo na mama ha no ye de adwene bia se yetiri ma asofo akura na di mu akoten wo behwe no wo bi nyim kura se ayi na me first second count mom say I receive it ya man I say ya second count obi wa wo mu a na ye no me haram and so doctor for say mom de ba ne say mo obi an fa say hunu ehwe oba bia mu esan say operation ne ba na jema bebre nkwa kane no a akoda no kra say yefuru mu a ya ayi wo de say yefuru ma no a chichire akoda no konkra ye sechem ye de chem sa akoda ni ti kra beta o na tim wo ba no awu na akoda no susu awu enti operation ne ba ye na ne wo mo hwa na bi oba ne bi pikosoro akoda no kra de ne to na eba wo de ne nan na eba wo de ne sa na eba ba ye na ho no ma pa no wo ma yi akoda na o ma mi akoda no wo bia enyankwam doctor owusu ban doctor waji de ne okotema Ghana America wo bia nim no sa so wadi doctor adwuma na America san wo ba Tema Women's Hospital and we na adwuma wono ne edi kan ya and one profit for the IVF in vitro fertilization won de ba ya ma tete no wo nia wo nyina na wo manya bie wo se mo bie so operation and no kra de aginkrofo bebre nkwa amama bebre so ho kwan amoma wo a na nka tete nko mbewu oban yo na nchire se ono abetimi awo enema mi yes no no bako ya abofra no condition the other one is a maame condition and you been so maame condition abofra no condition na kambo mo ya de obetimi awo and you been so maame condition abofra no condition na kambo mo ya de obetimi awo and obedu also sa wo kanwa woman afekura ono ntimi because if you are the bones no e big abofra no faban e holu sa the contractions ni ya na ye nyabofra no wo bunu betimi apai na abofra bi won so a so the friend macrosomia the abofra no mo so no so doctor no ntimi see la abofra yo so lodo le kuma mi ya no chim abofra no ti betimi api Enti Doctor Usuban, Doctor Yankopon Shira wate we a champion doctor pa. E Tema Women's Hospital wate asem o kose akora bi won ma woso. Enti wonnim na kwa ne maame ne nkyem se wo de ompe operation. E chima tuma akora ne ti ebam. Wo se ade bi so de macrosomia. So hu. Enti wo de ubekọ ne de ayi sika ambeka wo a. Eno nkire se ubewu o. Won ya ma se akora de wo se wontehwe. Ugbo nwa se wo afa ho afa oba. Yankopon no ano de nim de ne nyansa no. E ma a doctor for. Na we na yewra kwa mesapon. Wo se ne yire koye operation sa yebusa no so wo no a wo hu akoda wo hu se yes oba no Yankopon agye no pa to de wo mai. Yankopon bet mai wadom. Na doctor medically proven so say ubetimi awo de age say be medically proven in the process. Na things are not as it is or supposed to be there. Now while betting out there, many about CSG, it's not the best. Because Sebi, if you want to 4, you are my sister say I am 4, but you are 3.
like maybe me encourage yes abra betima wo and this last one me gina ho me hwe ye twa no ye akola na o se on ko fi wo mo nti me betiti na ni so wie pains so da what pains no pa no ho titi wa ni so a edo ni free wo mo a so da what pains no o ma asem ye mabo Yera Akwa mesapo no wose na yire wa operation awo mu miensa na ade ne titi na ni so a eya na se kura de o magya akrofo no tete no ene wo mo ye ne se wani guso ne ye operation ye wo pa ne wachi enti doctor for se ade ne e kama problem bi anim enti akoma no ankasa wo se ma no ankire mu wo ma ye bie no process o da ho ne ye wa anesthesia na won say yawo ne se e yawo e kura e chaw ba wo say yawo ne se pins bi e wo honam eno insulin but wo say yawo kakara na me e yawo hu pa ye yawo evia wa ba wo sisi mu yo eno ene ma me se ni e ya pa. In my own case no first one dying da obia anyima o susu ye ne say am sure asumbe it's one na Maggie, but as the doctors never na and the time na pa on duty that was the only option. It was scary my first time, but Adom, I went through successfully. Everything was fine except that after there's this thing when you be so moon katanga kra na Akua being enti manu my operation bi en wo mo kansa de de ya enso so a doctor for Adom enti wu yi a wote nkwam de eya ya kra no afa ne 14 na ayi Reverend Prince Akua Boakyewaa wo Victorious Redemption Ministry ni ebusa no no se pastor fo ni bia wo mo epititia ayi operation oba akwa wo aye no wo bu on ma de wo hunu nti wo suro enti no kan sa so anya bible asem nti we de ka be ya wo mo kan no ma na yankwa se nyankopon na de ama se anu operation wo de ni bible no musa ebinum adwene ani suro ni ayam hihye ni ti na so no ma ni nyina o se ni nyina ehu tete no se na operation be ba no nti am se ayedam da ibinum trim but me to me no surgery enye boni surgery normal to say the mo bi paracetamol anom no but yeah asori ni nyamesom no you believe in divine healing it may be say or stand upon divine healing no adi bia so mu ana say nipatini ye no nyamitini ye o dey say but the do our bomb pay man kwa store no or be surgery no and she come out successfully. Disofo pedi no kasa de enye hu ni nyina yo Onyankopon se ye no ma wo ya wo bekyem awo ana wo pressure be ye wo ni nyina Onyankopon twede ampo no a wo be hwe wo ba no yakora ni nyina ma obi abafia somdwe mu a wo ha no ama ne hunu bia emma ene kora obi tumi di fufuo be na kasa ekora hia no eno kora so ya obi ko ye president ni wuti wo he ni nyina ntemom Nyankopon de ene hia na anim ayi sita akuma mama zimbi obi enim no dada Ghana ha obi enu wono mo chinchima botira na duku eso cha ma me die no obi so obi ani no so exact doctor che se ne papa da form a weekend ye kokora no mom ne de ye nkoho de ya ba ne se na se de abankra ha ni nkura Kasiebo no ye dwaman a ma ne mema bebra atie gumu a ye bo wo ba ma wafo hyeka wano wone oba wafo nam so obi anyu obi ayire obi aso nyu obi ekunu wo mu si wo magedem gas nam ta wo mo boys be du ubuse wo mo a wo mse economy ye hard nti wo mu si wo magedem e de asoso mema bebre wo tan wo mo se tie enzo wo ma sugar boys and wo mo family one wo mo hwe no wo mo digi skagu wo mbotomu na we na Akua mama zimbi yebusa no wo se nkrofo mo di cases bre no awo do ahoma so se bo hwe se de ma no kra twempre mu odin che mema no wo mo boys be num edu wo ba wafo o ene sengrefo nyina wo bi atwefam ente se Ghana de so benya papa de e webre eba no cheating e wa wazie mu a first no na yese mema no etiti mo saying wo yire mo anamu chiti mo no just because them abet me aware nsa enai but nan say as a table no adane think as adane people get into marriage or relationship based on the bay man wo anadie oba no wo ni games and what say and I say so no on me wo say benkum be gari ni fa and I say ni fa be gari benkum me program odo home so and things people say it's an man chiti mo no
kuma mama zimbi and work and was said the man who boy jamai the more drinking echa mema no ti asese yesuba yo na yase ema ya ba na yeso mema na wo na mema no so ma na wo no wo sisi ya yesu yasisi wo bu no bu ahia ntu bu ni gen wo se me bu ni gen entiane mema no ahia meters e wo tan papa na counselor ba ko wo no efutufo wo iperestaple e na wo kireche mu ejimama attachmensin wo se in fact ade na problem pa He said, man, be any brad, where man can insult. So, sharing of flesh. I will share couple, man, couple, yes, in them at the time. Or go home, or call our or expectation be out there for our. It's your father who was at dinner, none of them will who send you obey it. They say, Father, send me go. Haji and said, that's not boy, you dressing it near the whisker. So go, that's on talker. Who always see that's on talker. It's in the panel, all for no, for say, but always, a deal with Cabas on talker. You say that. If you also would have won, I didn't win about only. Yeah, Rabba Techimensin, our Bapa Councillor Papa, pressed up on war, and watch a more Edia so Akuma Mamazin be the answer and no crazy. A man of Buadramandi more than a chairman, Namude Mumu Panko, Bako to the four, Musisi Mumu managed to say Kim, and Ambohuno. Young quart church of any petromin lubricant, in your idea. No, my one pepper penny and neck, damn Tito be a bar. Ya can come again, changing a shine tomato paste, fresh lady capsules, and if Fico star spray, and a back in China, Madame Tiasunia Baby at Rodron. I know only the other PM 37. I'll buy about Biom who ya, Mr. Beno. I'll pay your first. But you're from Cofianes. Now, hey, Sophia, Kappa. Michiana Pa. Oh, man, in the Sia, we couldn't dear. Yamianka, and why them pa. Yes, so penny, sir. Often Nancy from no, my amount to 2 years, ma'am, maybe I have banana. Yes, I am talk. Oh, I thought you my phone, Nancy from now, and Yaman and go mine. So, that's a player process. About that, Magic Coon, Michao Lifunina. The agenda, Mahama, more and agents, Yan Kalani, Gugana, how? Because Yahuno 2014, but now, Nanado, I can't some about, yeah, Mahama, my dada will be a gunner for Miss Samo Mahama, or said our dada, you ever that's somebody so. So, your family blame, I can't make any say. Mahama, some now can you in the Oka Cosi? Very case, you know, and we know why I will do the ordering. Sometimes I know when I'm Cobia, continue to do the ordering. Oh, and they said, no, but no, I ain't a cracker. Also, possibly a cracker, I say, or better obey you one. So, you know, everyone. And 44 on 9, about 14. You had us something, a very Afuku. But I catch a president say, or man, why did Papa, what to fly and talk? So, she boy, this is what you pa, me everything you should have quite done every acre. And when I did do, what to idea and talk over good now, sir, which I need to play the case and Friday and Koyokra. No, I'm not in Faboto. I tell you, Midday. I tell maybe they are making a common mamma. Miss Penna and Isika Wayano. Money says can on fan two on fan one, Nibinu. And someone who gets and it's Omra, no major moon, on the man Skawayano, or let's say no. Mrs. Scano, I don't find now, Uncle One and Canal Moss. You that's a special man. I don't mind friend yourself so much. Away, damn Tito be any petroleum lubricant. And I cabo mo ade trotro ade ebrem na ni adwenchane ade eto so ano no shine tomato paste fresh lady capsules and the Fico star spray ayi ebiwai emfa ba ko mienu bi Elizabeth Akoto Jesu ade na di kan wose Kasiebo na testia ngazanchi ankoma ne maame Dorcas Boakyewaa wo so ame Methodist Church mukumase Felix Akito so de yode eba wose nyame hu ye mobo na mama de ayo an meka kire no money my da kwaso enie wose odwanfunu so obesan ba bi o ye hwe no se Ghana ye beto ama no ayehwe Michael Onyo Martins wose ebiwai Kasiebo no testia ngazana achimda Jamaica chiampanifo e wo ho no munyina mame Martin Amidu so de yenhu ne wo ye no ho Boakyewaa vi me and you pab nkranza wose Adom Kasiebo sementi adakurukura mintumi ntina da bia mbo midin no wohene ba Boakye despite onso wose mampani dada mama o me anwi ye hu free senior high school no nsem wo keka no de no ye fa mu anne ene wo be che se wono nkwa na nyansa bonitim Abdukarim political speaker wanchizo ngo so say mama walusu awie kura ene mo ayi afrese DJ Kwasante wo Instagram na say vem yakopon sha oni ebi wipe pa na adwuma mo yo no Ghana ha Brian Shiki say
ene dia media manjo Kasiebo no pato Orlando isusu we nice news pa metie mo kuma se enti munche obi ama me Emmanuel namo ewo Instagram ono dia ba se awie mechia mo pa adwuma moyo munche obi ama ene dia enjoy Kasiebo all over the place ewo abaka Roland en wo se me bom pa se mo ho ye enti ye Yakopo ena me de no eja mu nyina ye beto aso enti afa Kasiebo no ensia no se ni na masema mu nyina mo eni ties mo tie Kasiebo na me ye Yakopo ye adom a anwumre ya nekete ebeba no wotena no pa eno so ayi super weekend news ebeba na wia ye de ato aso sabredi ye pe no ye wi adwuma ya fa me vim lady Efya Pokua haja bintu na Adom awie minimini aba Akua Boakyewaa Yiadom ya da masema mu nyina mo eni tie nuan ma wadom Kasiebo